Yes, amahoro y'Imana nshuti bakunzi ba Mugisha Group Time, tunejejwe rero no kubaha ikaze muri iki kiganiro cy'imikino ngo twiganire rero ku makuru atandukanye abari kuvugwa mu mikino. Tubifuriza kandi kugira weekend nziza cyane, dore ko ibintu biri kugenda bisubira mu buryo gahoro gahoro. Rero tubaha yambu aho muri mu bice bitandukanye bigize igihugu cyacu ndetse no hanze yacyo, abari mu burasirazuba, abari mu burengerazuba, abari mu majyepfo ndetse no mu majyaruguru. Tutibagiwe kandi abari mu mujyi wa Kigali, mwese tubahaye ikaze muri iki kiganiro cy'imikino ni kuri Mugisha Group Time. Twizera rero ko mumeze neza cyane ndetse n'abatameze neza cyane mukomeze mugire kwihangana mu buzima bibaho. Namakuru rero tugiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zigiye zitandukanye, aho turi buhere kuri Olivier Kwizera, aho rero ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse no mu bikatangazamakuru bitandukanye bivuga ku mukino, bivuga rero ko uyu munyezamu w'ikipe y'igihugu Amavubi wahoze akinira ikipe ya Rayon Sport waherutse kuvuga rero yuko atangaza yuko rero asoje gukina umupira w'amaguru ndetse anasezeye. Ubu rero amakuru ari kugenda avugwa nuko uyu mugabo ashobora kuba yamaze gusubira ku cyemezo cye ndetse kashobora kugaruka mu kibuga akagenda yigaragaza akinira amakipe atandukanye yo hanze y'u Rwanda agenda amwifuza. Turaza rero kubigarukaho tubabwire uko bimeze ibijyanye n'uyu mukinnyi. Yitwa Mugiraneza Jean Baptiste Migi. Urero yagize icyo avuga, yagize icyo atangaza. Uyu mukinnyi wabaye umunyabigwi mu ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, yahishuye ko atigeze yifuza gukinira ikipe ya Rayon Sport bitewe rero nuko abafana bayo bamwitaga umusaza. Turaza kuba tubigarukaho rero ibyo uyu mugabo yagiye ahishura muri rusange. Nyuma y'uko ikipe ya Sunrise imanutse mu cyiciro cya kabiri, iyi kipe rero ikaba yamaze gukora impinduka zigiye zitandukanye, aho rero iyi kipe yatandukanye n'abakinnyi bageze kuri 6 kandi bakomeye. Nyuma y'uko rero iyi kipe imanutse mu cyiciro cya kabiri, turaza rero kuba tubagarukaho muri rusange. Turaza kandi guca kuri Niyonzima Haruna. Uyu rero akaba yamaze gutandukana n'ikipe ya Yanga ndetse ahita agaruka mu Rwanda mu ikipe ya AS Kigali. Ese uyu mugabo tumwitegeho iki? Uyu mugabo tufate ko azageza iki ku ikipe ya AS Kigali iri mu rugamba rero rukomeye rwo kuba yahatana mu mikino itandukanye, imikino nyafurika, aho izaba ihagarariye u Rwanda muri CAF Confederation Cup. Turaza rero kuba tubiganiraho ku buryo bwimbitse. Shampiyona y'u Rwanda y'umupira w'amaguru rero yongereye umubare w'abanyamahanga bemereye gukina mu cyiciro cya mbere, ndetse kandi hanashyirwaho amabwiriza agiye atandukanye azasabwa kugira ngo umukinnyi w'umunyamahanga yemererwe gukina muri shampiyona y'u Rwanda. Ariko kandi icyiciro cya kabiri gikomeje kuba agatereranzamba. Icyiciro cya kabiri n'ubu kitarafatwaho icyemezo, mu gihe rero hanashyizweho igihe icyiciro cya mbere kizatangirira. Ni mu nama rero nyungurana bitekerezo y'abanyamuryango ba Ferwafa yaraye ibaye ikagenda ifata ibyemezo bitandukanye. Ikipe ya AS Kigali rero mu rwego rwo gukomeza kwiyubaka ku buryo bukomeye, iyi kipe ikaba iri gushakisha abakinnyi batandukanye bari kuvugwamo rero nka Sarupongo uvugwa rero mu ikipe ya AS Kigali cyangwa se Rayon Sport. Ese ni ihe kipe ifite amahirwe yo kumwegukana? Ni nyuma y'uko rero hatangajwe inkuru ivuga yuko AS Kigali yagiranye ibiganiro n'uyu mugabo, ariko AS Kigali ivuga yuko yagiranye ibiganiro n'uyu mugabo ariko byagoranye rero bitewe n'amasezerano afitanye n'ikipe ya Yanga, dore yuko ikipe ya Yanga yifuza kuba yasesa amasezerano n'uyu musore ariko ikaba yamuhemba ukwezi kumwe. Ni mu gihe rero uyu mugabo we atabikozwa, abona yuko mu gihe amasezerano yabaseshwe rero uko avuga rero byakubahirizwa, dore ko mu masezerano ye bivuga yuko igihe cyose ikipe yamwirukana
yamwishyura igihe yaba asigajemo. ubu rero ni ibiganiro ikipe ya Yanga izakomeza kugirana n'uyu musore rero byaba bikemutse akaba yagira indi kipe yerekezamo, cyane cyane ko ikipe nka Rayon Sport ndetse n'ikipe nka AS Kigali zimushaka, ariko imbogamizi ikaba amasezerano afite muri iriya kipe, dore ko biramutse bibaye ngombwa ko yagurishwa miliyoni zirenga 50, dore ko bigoranye ko hari ikipe ya hano yayarekura. turagenda rero tuganira cyane ku bijyanye na transferi y'uyu mu rutahizamu ukomeye cyane rero w'umunyegana. Amakuru yacu kandi araza kugaruka ku mugabane w'i Burayi, aho rero umukinnyi ukomeye cyane wamaze gusinyira ikipe ya PSG, uyu rero ni Sergio Ramos. uyu rero akaba yamaze gusezera kuri Rafael Varane, bakinanye mu ikipe ya Real Madrid, aho rero bagiranye igihe kigeze ku myaka 10 bakinana. mu gihe rero babaga babanje mu kibuga bombi rero batsinzwe imikino igeze kuri 2. rero turaza kuganira ku byo uyu musore yagiye atangaza. turaza kandi guca mu matransferi atandukanye ari kuvugwa ku mugabane w'i Burayi ku buryo bukomeye cyane. amakipe akomeje kugenda yiyubaka, aho turi bugaruke ku bakinyi bagiye batandukanye bari kuvugwaho byinshi cyane, aho umukinnyi nka Mbappe ari kugenda agwarukaho, umukinnyi nka Pogba ndetse na Locatelli n'abakinnyi bagiye bakomeza kuvugwaho byinshi cyane. rero turaza kuba tubiganiraho, tutibagiwe kandi umukinnyi nka Jack Grealish ukomeje kuvugwaho byinshi, aho ikipe ya Manchester City rero yasisoye ishaka rero kuba yamwegukana. turaza rero kuba tuganira kuri aya makuru y'imikino rero uko tuyabagejejeho. ni amakuru rero nshobora kuza kuba ntari njyenyine muri studio za Mugisha Group Time, nshobora kwakira umushyitsi mu gihe rero kitarambiranye, umusesenguzi ukomeye cyane rero akaza agira icyo abatangariza ndetse atanga ibitekerezo bye ku buryo butandukanye. turaza rero kuba tumubagezaho ni mu kanya gato cyane, rero tukaza turambura aya makuru, tukaza rero tuyabagezaho yose uko yakabaye, tuyasasamunura ndetse tuyava imuzi n'imuzingo. ni mu kanya gato rero cyane katarambiranye, reka rero aya makuru tuyahere hano ndetse twumva n'uyu muziki. ni muri weekend turyoshya kugira ngo rero ibintu bikomeze kugenda bimera neza cyane, reka tubigenze gutya. siporo yacu burya n'ubukombe, ikipe y'abanyarwanda burya n'ubukombe, turi abakunzi bayo burya n'ubukombe, mu bihe bino mu byiza burya n'ubukombe, ngo ayimama ndaraye ibyinire mure ayimama ndaraye. Yes, tudatinze cyane rero reka aya makuru yacu tuyahere kuri Kwizera Olivier uheruka rero gusezera burundu ku mupira w'amaguru. bikaba bivuga yuko rero agiye kugaruka ndetse byagendaga bitangazwa yuko ashobora kuzagaruka akinira ikipe ya APR FC, ariko kugeza ubu ngubu hakaba hari andi makuru atandukanye ari kugenda avugwa kuri uyu mugabo. amakuru rero Mugisha Group Time yabashije kumenya aho yagiye itera icyumvirizo hagiye hatandukanye, nuko amakipe arimo Gor Mahia yo muri Kenya, amakipe akomeye muri Tanzania arangajwe imbere n'ikipe ya Yanga Africans. rero izi kipe zose zifuza uyu mugabo, zikaba rero zifuza kuba zamugarura mu kibuga. gusa hari andi makuru akomeje gucicikana avuga yuko uyu munyezamu ashobora kugaruka akinira ikipe y'ingabo z'igihugu. ni ikipe rero ya APR FC nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. rero uyu mugabo ashobora kugaruka ariyo akinira. ni iminsi 8 rero ishize, Kwizera Olivier asezeye, yatangaje yuko rero asezeye burundu ku mupira w'amaguru. bivuga yuko rero ashobora kugaruka. ni umusore rero wari wasezeye akiri muto ku myaka ye 27, gusa icyizere kirahari ko ashobora kugaruka mu kibuga. ni inkuru rero yakiriwe neza n'abatari bake rero bishimiye ko uyu musore yagaruka mu kibuga agakomeza kuba yakina umupira ndetse agenda yigaragaza neza cyane ko gusezera kwe bitavuzweho rumwe, akaba rero yaragiye asabwa na benshi kuba yagaruka mu kibuga.
ndetse akagenda yingingwa n'abasitari benshi bagiye batandukanye, aho bari bashyizeho hashtag imusaba kugenda agaruka. Harimo abakinnyi batandukanye bagendaga bamusaba kugaruka, harimo nka ba Rwabugiri Omari usanzwe nawe ari umunyezamu, n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye bamusabaga kugaruka. Gusa Kwizera Olivier nyuma yuko ahamagaye kuri telefone yavuze yuko aya makuru atariyo, icyemezo cye ataragisubiraho. Ku bijyanye rero yuko nuko ikipe ya APR FC yaramuhaye miliyoni 10, umunyezamu yavuze yuko ibyo bintu ari ibihimbano, ibyo bintu ari ibyahimbwe, ntaho bihuriye rero n'ukuru. Abajijwe rero n'ikijyanye no kuba yarasezeye ku mupira w'amaguru, yavuze yuko icyemezo cye kitarahinduka, ariko kandi kiramutse gihindutse yabitangaza, ariko kugeza ubu ngubu ataragira icyo ahindura. Abajijwe kandi ku bijyanye n'abamusabye kugaruka bakamwinginga inshuro nyinshi, yavuze yuko abitekereza ariko ntacyo arahindura. Ubwo rero tuzakomeza kutugenda dutegereza rero umwanzuro w'uyu musore nimba koko azagaruka cyangwa se ataragaruka, nk'uko rero bigenda bitangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye, kandi nawe ubwe agenda atangaza yuko atarisubiraho, ariko kandi hari amakipe atandukanye agiye amushaka ndetse yifuza kuba yamukinisha. N'umukinnyi rero byatangajwe yuko yaba yarasezeye ku mupira kuko yabonaga hari abamurwanya, cyane cyane yuko inshuro nyinshi yagendaga abura pasiporo ze, akabura rero uburyo yasohoka agashaka indi pasiporo zigeze kuri 3 zose, ariko igihe yaba azikeneye kugira ngo ajye kwaka viza ndetse abe yajya gukinira amakipe atandukanye yo hanze y'igihugu, akaba yaragendaga azibura. Rero aza kubona yuko hari abatamwifuriza ibyiza ndetse anagenda asezera. Tuzagenda rero tureba uko bizagenda ivy'uyu umusore. Tuvuye ku nkuru ya Kwizera Olivier uzakomeza ndetse kuvugwaho byinshi, reka tugaruke kuri Michael Sarpongo. Ese uyu mugabo arerekeza hehe? Numwe rero mu bakinnyi kimwe we na Haruna barindwi rero basezerewe muri Young Africans. Uyu mukinnyi rero akaba akomeje kuvugwa mu makipe ya hano mu Rwanda. Ni ikipe ya Yanga rero yo mu cyiciro cya mbere hariya muri Tanzania yafashe umwanzuro wo kuba isezerera abakinnyi bageze kuri 7 mu 10 b'abanyamahanga. Rero iyi kipe yari ifite umwaka ushize. Aba bakinnyi rero barimo na rutahizamu Michael Sarpongo w'umunyamahanga, rero akaba ari kumwe na Haruna Niyonzima rero w'umunyarwanda, bakaba rero barasezerewe muri iyi kipe. Ni ikipe ya Young Africans yasoje ku mwanya wa 2 muri Tanzania. Rero ni mu mwaka ushize w'imukino, ntabwo gusa byanyuze ubuyobozi ndetse n'abafana biriya kipe. Ni ibintu byababaje kuko bashakaga igikombe ku buryo bukomeye cyane, dore ko bashakaga kwegukana shampiyona. Ari nayo mpamvu rero bahise basezerera abanyamahanga bageze kuri 7. Abenshi muri bo rero bakaba ari abakinnyi bari bagiye bayimazemo umwaka umwe gusa. Mu bakinnyi rero batazakomezanya ni ikipe harimo Niyonzima Haruna, rero akaba ari umunyarwanda wamaze rero gusezererwa muri iyi kipe, ndetse agahita asinyira n'ikipe ya AS Kigali ya hano mu Rwanda. Akabamo kandi rutahizamu w'umunyegana, uyu akaba ari Michael Sarpongo, yarayimazemo nanone igihe cy'umwaka umwe, n'abandi rero babiri barimo Fisto Abdurazak ndetse na Saido Ntibazonkiza. Aba rero bakaba barasezerewe mu ikipe ya Young Africans. Nyuma rero yuko atandukanye na Yanga, Haruna Niyonzima yahise asinya amasezerano y'umwaka umwe mu ikipe ya AS Kigali. Ni ikipe rero yari yarigeze gucamo mu mwaka w'ibihumbi 2020. Abakinnyi rero basigaye muri Young Africans ni abakinnyi bageze kuri 3. Uyu rero hakaba harimo Mukoko Serge Tomombe ndetse na Tusira Kasinda ndetse na Sonye. Rero bakaba bamaze kuguma muri ikipe. Ikipe rero kandi ifite intego yo kwegukana igikombe cya shampiyona umwaka utaha. Igomba rero kugura abakinnyi bashya 5 bakomeye kandi bazayifasha kuba yahangana na mukeba wayo Simba Sport Club, imaze rero kuyifata ku gakanu, imaze kuyigarurira igihe kitari gito cyane. Rero ikipe za hariya muri Tanzania zikaba zikomeje guhangana, zigenda ziyubaka ku buryo bukomeye cyane. Tuvuye mu gihugu cya Tanzania, reka rero twigarukire hano mu Rwanda, aho rero
uyu mukinnyi Mugiraneza Jean Baptiste Migi rero akaba ari umukinnyi watangaje impamvu isekeje, impamvu itangaje. Uyu mugabo rero atifuje kuba yakinira ikipe ya Rayon Sport. Ni umukinnyi rero w'umunyabigwi mu ikipe ya APR FC, mu ikipe y'ingabo z'igihugu ndetse n'ikipe y'igihugu Amavubi. Mugiraneza Jean Baptiste Migi rero akaba yamaze guhishura icyatumye atarigeze yifuza gukinira ikipe ya Rayon Sport, bitewe rero n'abafana bayo bakundaga rero kumwita umusaza, bakundaga rero guhakana urwego rwe ndetse bakagenda bamupinga ku buryo bukomeye. Ni umukinnyi rero wo hagati mu kibuga umaze gusoza amasezerano y'imyaka igeze kuri 2 akinira ikipe rero yo muri Tanzania rero KMC. Rero akaba yaramaze kuva mu gihugu cya Tanzania rero yerekeza hano mu Rwanda. Ni ikipe rero yari yasinyemo mu mwaka wa 2019, akaba rero yaramaze gusezererwa n'ikipe ya APR FC. N'umukinnyi rero wasezerewe muri APR FC mu mwaka wa 2019, kimwe n'abandi bakinnyi bageze kuri 15 bari basezerewe n'iriya kipe, aho rero abenshi bagiye bahita basinya mu ikipe ya Rayon Sport, ndetse n'uyu mugabo akaba yarifujwe n'iyi kipe ariko akayitera utwatsi. Akaba rero mu kiganiro yagiranye na televiziyo y'u Rwanda, Mugiraneza Jean Baptiste Migi yahishuye ko umwe mu bari bashinzwe kugura abakinnyi mu ikipe ya Rayon Sport yamusabye kuza kuyikinira ariko akamuhakanira yivuye inyuma, akabyanga ndetse atiriwe abitekerezaho cyane. Yagize ati nkimara gutandukana n'ikipe ya APR FC, Gacinya Chance Denis yansabye ko nakwerekeza mu ikipe ya Rayon Sport nkayisinyira imyaka igeze kuri 2. Ati icyo gihe bampaga miliyoni zigeze kuri 3 z'amanyarwanda, ari nayo kandi nari nabasabye. Ati rero nibazaga ndamutse nsinyiye muri iriya kipe, n'abafana bayo banyitaga umusaza, kandi nkibaza uko byari kugenda ndamutse ndi mu ikipe yabo. Ati rero nahise mbihakana. N'umukinnyi rero wakinnye mu ikipe y'abakiri bato ba Kiyovu Sport, ayikinira rero mu mwaka wa 2003 kugeza 2005. Muri 2006 rero yaje kuzamuka mu ikipe nkuru, ayivamo rero muri 2007 ahita yerekeza mu ikipe ya APR FC. Ikipe rero yakiniye imyaka igeze ku 8 yose. Muri 2015 rero uyu mukinnyi yaje kwerekeza muri Azam FC yo muri Tanzania, ayivamo rero yerekeza muri Gor Mahia FC yo muri Kenya. Muri 2018 rero yagarutse muri APR FC rero ayivamo. Muri 2019 ahita rero yerekeza muri Tanzania mu ikipe ya KMC FC. Rero n'umukinnyi ubu ngubu uri hano mu Rwanda, wibereye mu biruhuko nyuma y'uko rero anatandukanye n'ikipe ya KMC aho yarasoje amasezerano rero bakaba batarayongera, ndetse uyu mukinnyi akaba nta kipe avugwamo kugeza ubu ashobora kwerekezamo, ariko kandi akaba atarasoza kariyeri ye, agomba kugira ikipe yerekezamo. Ikipe ya Sunrise iherutse gutandukana n'abakinnyi batandukanye, abakinnyi rero bageze kuri 6. Hamaze rero kumenyekana impamvu iyi kipe yamaze gusezerera aba bakinnyi. Ni nyuma y'uko rero ikipe ya Sunrise FC yo mu karere ka Nyagatare, ni mu ntara rero y'Iburasirazuba, uyu mwaka bitayigendekeye neza cyane. Uyu mwaka itabashije kwihagararaho, birangira rero biyinaniye imanuka mu cyiciro cya 2. Rero ikaba yarahisemo gutandukana n'abakinnyi bageze kuri 6, barimo rero n'abagendaga bahembwa akavagari k'amafaranga. Nyuma y'uko rero ubuyobozi bwa Sunrise bwicaye hamwe bugasuzuma ibyo bugenda bukenera, ndetse bugasuzuma ibijyanye n'iyi kipe, bigasuzuma ndetse n'ibizakenerwa mu cyiciro cya 2. Rero ikipe ikaba yabasha guhita yongera ikazamuka idatinze mu cyiciro cya 2, rero igahita izamuka mu cyiciro cya 1 byihuse. Bwasanze rero umwanzuro ari ugutandukana na bamwe mu bakinnyi batwaraga amafaranga menshi, ikipe rero ikagenda ibahemba amafaranga menshi cyane, cyangwa se aba bakinnyi bakaba bakemera kugabanya imishahara yabo kugira rero babashe kuguma muri iyi kipe.
Amakuru rero dufite, amakuru duhabwa na bamwe mu bari hafi y'ubuyobozi bw'iyi kipe, avuga yuko ubuyobozi bwicaranye n'abakinnyi bukabasaba kwemera kugabanyirizwa imishahara kugira ngo bakomezanye n'iyi kipe mu cyiciro cya kabiri umwaka utaha, ariko abakinnyi bakabitera utwatsi, abakinnyi bakabyanga bivuye inyuma. Bamwe rero muri bo ntibakozwaga ibyo kuba bakina mu cyiciro cya kabiri, uretse rero no kuba bagabanyirizwa imishahara. Mu bakinnyi rero batandukanye na Sunrise barimo batatu bakomoka mu gihugu cya Uganda, barimo Majanjaro Suleimani ndetse na Hudu Kawesa ndetse na Ayub Ibrahimu. Rero abangaba bakaba barahembwaga amafaranga menshi, ndetse iyi kipe ikaba yaramaze gutandukana nabo. Abandi bakinnyi rero bakomoka hakurya y'inkiko z'u Rwanda bo bemeye gukomezanya n'iyi kipe, ariko hajemo ingingo yo kugabanya umushahara bahembwaga. Rero bakaba bagabanya imishahara yabo, ariko ntago babyumvaga neza cyane. Abakinnyi rero bagiye batandukana n'ikipe ya Sunrise, harimo abakinnyi nka Itangshatse Jean Paul ariwe akaba ari umunyezamu, hakaba Hudu Kewesa nk'uko rero twabibabwiye hano ruguru, hakaba Suleimani Majanjaro, hakaba Ndayishimiye Celestin, Ayubu Ibrahimu ndetse na Ngabo. Rero aba rero bakaba baramaze gutandukana n'ikipe ya Sunrise. Ni ikipe rero yagize umwaka w'imikino mubi cyane. Byumvikana rero uko abaturage b'Inyagatare hariya, abaturage bakundaga kuryoshya cyane, bakunda umupira ku rwego rwo hejuru, aho rero bari bafite stade hariya bitaga Gorogota, aho rero bavugaga yuko bagomba kubamba amakipe agiye atandukanye. Rero ikaba yaramaze kwimanukira mu cyiciro cya kabiri. Rero ikipe ikaba igomba kugenda igerageza kwitwara neza mu cyiciro cya kabiri kugira ngo ihite igaruka, itazagenda buhera iheze nk'ayandi makipe rero twagiye tubona agenda agaruka, ariko ikijyanye no kugaruka kikagenda kiba urubanza rukomeye cyane. Reka dufate akanya gato k'akaruhuko, ubundi mu kanya gato cyane tugaruke twakira umutumirwa wacu. Umutumirwa wacu rero wamaze kuhasesekara muri fresheri nyinshi cyane kabisa, afite forume zigiye zitandukanye. Ni mu kanya gato rero k'akaruhuko, ubundi tukaza twakira umutumirwa wacu uza rero tukaganira ku ngingo rero ijyanye n'umubare w'abanyamahanga wamaze kongerwa mu Rwanda. Umubare w'abanyamahanga rero wamaze kwemezwa yuko wongerewe, ukava ku banyamahanga 3 ukajya ku banyamahanga 5. N'umutumirwa rero tugiye kuza tukaba tuganira kuri iyi nkuru. Ni mu kanya gato cyane katarambiranye. Yes, nk'uko rero twari tubabwiye, nyuma y'akanya gato reka tugaruke ku kiganiro cyacu cy'imikino. Rero twakira umutumirwa rero nk'uko twari tumaze kubabwira yuko yahasesekaye. Bwana Mutsinzi, umeze ute? Ndabasuhuza cyane bakunzi ba Mugisha Group Time. Yes, tuguhaye ikaze cyane rero, ndabona umeze neza cyane. Fresheri ari zose, banza akazuba kari hano hanze katari kukugeraho cyane, ariko kandi ntago ari umushyitsi kuri Mugisha Group Time, akaba ari umusango, ariko akaba hari ahantu yari yarikojeje gake cyane mu mpamvu za business. Rero tukaba twongeye kukwakira. Yego, ndabasuje bakunzi ba Mugisha Group Time. Ni Mutsinzi nakagaruka rwose, nagarutse hari utuntu naye mazemo iminsi, ariko ibiganiro byo muri ino minsi turagumya tugenda dukorana gake gake mu busesenguzi bugiye butandukanye. Ndabona rero fresheri ari nyinshi cyane, ubanza ahantu umaze iminsi hari hagufashe neza. Birumvikana nubwo covid iri kuza ari kwiyongera cyane, ariko nyine ibintu byari neza urebye muri rusange. Yes, tudatinze rero reka twikomereze ikiganiro. Warabibonye ejo inama nyunguranabitekerezo y'abanyamuryango ba Ferwafa yarateranye igenda yiga ku ngamba zigiye zitandukanye, aho rero mu ngamba twe twiteze cyane harimo n'ikijyanye n'icyiciro cya kabiri, ndetse n'ingingo ijyanye no kongera umubare w'abanyamahanga
kugeza ubu rero umubare w'abanyamahanga ukaba wemeye kongerwa bakava kuri 3 bakajya kuri 5 mu gihe rero shampiyona yaba ikomeje umwaka utaha wa 2021. Ese ni ibintu waba wakiriye gute? Ni igitekerezo waba wabonye gute nk'umufana w'umupira w'amaguru ugenda unabikurikirana hafi? Waba wabibonye gute? Urebye nk'umukunzi w'umupira w'amaguru mu Rwanda ukurikirana shampiyona y'u Rwanda cyane, urebye muno mwanzuro w'ino nama y'abanyamuryango ba Ferwafa yabaye ku munsi w'ejo igatangaza kongera umubare w'abanyamahanga bakina muri ino shampiyona y'u Rwanda, ni igitekerezo cyiza, ni umwanzuro washimishije abantu abafana bose n'abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda, kuko bigiye kongera competition ku bakinnyi b'u Rwanda bazamura urwego bariho, birabafasha cyane no kongera guhatana. Navuga nko guhatana muri ino shampiyona y'u Rwanda yacu wabonaga kubera umubare w'abanyamahanga wari mutoya cyane utatumaga abakinnyi bakompeta cyane, ku buryo navuga yuko barwana ubone ko bafite ishyaka. Wasanga umuntu ugasanga benshi ni abanyarwanda, abanyamahanga ni bake bakina, nibyongere competition ku bakinnyi bitume bahatana ku buryo bazamura urwego. Uti bazamura urwego. Rimwe na rimwe hanyine hari igihe umukinnyi w'umunyamahanga ashobora kuza akagira ibyo bagenzi be bamwigiraho b'abanyarwanda. Ntago rero byaba ari byiza tubonye b'abanyamahanga nyine n'ubundi baza badashoboye. Ariko se ku kijyanye n'imyaka, ko dore ko bari kuvuga ko umunyamahanga agomba gukina muri shampiyona y'u Rwanda ariko akaba ari umunyamahanga utarengeje imyaka 30. Ese ibi byo waba ubibona gute nk'umuntu ukurikirana umupira hafi kandi ugenda awukurikirana cyane kandi usobanukiwe? Kuri iki kijyanye n'imyaka, urebye imyaka uruhande rumwe nibyo, ariko nanone urundi ruhande ntago ari byo, kuko urebye ubona ko nk'izi kipe za Rayon Sport hari ukuntu bagenda ugasanga bizaniye umukongomani urengeje iyo myaka, urengeje imyaka 30 n'ingahe. Ubwo rero ku cy'imyaka ubundi bakaretse abantu bakabaho ubwisanzure. Niba Rayon Sport ishaka kugenda ikizanira nayo nk'umusaza wikuye mu Bugande cyangwa Kongo, bitewe n'ahantu imukuye, haba muri Mali, bitewe n'ahantu imukuye n'amafaranga, kuko aba basaza usanga bahendutse, ikamuzana. Niba wenda AS Kigali ifite amafaranga igasanga igizanye umwana w'imyaka 25 w'umusore ukiri mutoya ufite amaraso yagize rwose uri gutsinda ibitego meze neza, ugasanga nayo ntigire imbogamizi ikamuzana. Cy'imyaka byo ntago navuga ko ari ikintu cyari kujyaho, kuko ikipe bitewe n'uburyo yabonyemo umukinnyi, akenshi usanga bano bakinnyi bakuze ko twavuga bameze nk'abavetera, usanga aribo bakinnyi baba bahendutse ku biciro nyine. Kuri iki ngiki kijyanye n'imyaka, numvaga nge itari ingingo yo gushyiraho ngo babitindeho cyane iby'imyaka. Uko yaba angana kose bamuzana agishobora gukina afite impano yigaragaza, numvaga cy'imyaka batagitindaho cyane. Yes, cy'imyaka ubona batakaye bagitindaho. Ariko se kandi nanone ntago shampiyona yacu yakabaye bapubere aho byananiranye abantu babasasa nyine umupira byanze bakaza kuwusoreza hano. Gusa buriya wenda niko ubyumva. Naho se umubare w'abakinnyi 5 urabona uhagije, cyangwa se wenda bakabaye nka 7, cyangwa se bikaba nko muri Tanzania ho bemera nko kuba abakinnyi 10 b'abanyamahanga babanza mu kibuga, umupira ukaba ari umupira udaheza, umupira ukaba ari umupira utagira icyo ugenderaho na kimwe uretse kuba nyine ari umupira uhuza abantu ndetse wongera n'ubusabane mu bantu. Ese waba ubona umubare w'abakinnyi 5 cyangwa se n'ubundi ni hahandi haracyari kibura? Oya, urebye n'ubu ngubu 5, urebye nubwo ntako batagize ku giti cyane njyewe n'ubu ngubu Ferwafa ntako itagize ku mwanzuro yafasheho kuva ku mubare w'abakinnyi 3 muri match b'abanyamahanga gukina muri match imweya buri kipe yemerewe. Urebye nubwo ntako itagize kuba bavuye kuri 3 bakajya ku bakinnyi 5, ni intera ishimishije. Reka nibi ngibi tubanze turebe ni n'aba 5 turebe ukuntu bizagenda. Ntabwo umuntu ahita avuga ati dukeneye n'abandi barenzeho babe 7 baba 8. N'ubu ngubu Ferwafa n'ubu ntako itagize rwose. Ni ibintu byadushimishije cyane, kuko birongera ko urwego rw'abakinnyi b'abanyarwanda, kuko abo banyamahanga bazajya baje guhatana bashaka umugati, byongere competition kuri bano bakinnyi b'abanyarwanda. Twabonaga competition yabiri iri hasi cyane, kandi bigiye n'urwego niba abakinnyi aba banyamahanga baje ugatuma abanyarwanda bakora cyane kugira barwanire kubanza mu kibuga, bizazamura n'urwego rw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda nyine Amavubi, kuko abo bakinnyi b'u Rwanda n'igihe baje bagakompeta n'abo banyamahanga bazajya bigaragaza n'ikipe yacu y'igihugu ikomere nyine, bizamura urwego. Abakinnyi 5 urebye bari bahagije ku bwanjye, bakiyongera ariko n'ubu nta kibazo rwose.
reka dutegereze turebe impinduka wenda turebe uburyo ishusho ya shampiyona izagenda ihinduka, ariko ni byiza Ferwafa rwose uyu mwanzuro yafashe ni inyamirwa rwose mu myanzuro baba bafashe iri bushimishe abakunzi b'umupira nyarwanda muri rusange. Yes, ni imyanzuro ishimishije cyane, ariko se turebe warukomoje ku kijyanye n'ikipe y'igihugu ko ibi bintu bizagirira ikipe y'igihugu akamaro, ariko se ubona nta ngaruka bizagera ku bakinnyi b'abanyarwanda, bizagera ku iterambere ry'abakinnyi bakiri bato bazamuka? Se urabona nta mbogamizi bagiye guhura nazo? Urabona bizakomeza nk'uko bisanzwe? Ese ni izihe nyungu ku bakiri bato cyangwa se ingaruka ku bakiri bato b'abanyarwanda bazagenda bahura nazo bijyanye nyine n'iki cyemezo cyo kongera umubare w'abanyamahanga? Nk'uko wari ubigarutseho, inyungu hari n'ibihombo ku bakinnyi b'abanyarwanda bakiri batoya, ariko turebye kote nini ni inyungu. Kote nini ndebye ku ruhande rumwe kuri kote y'inyungu, ugereranyije urebye ukuntu abanyamahanga nibaza birumvikana abakinnyi b'abanyarwanda rimwe na rimwe bamwe na bamwe bazajya bajya kuri benshi, ntibazajya babanza mu kibuga. Nyine umwanya wabo babonaga wo kubanza mu kibuga uzagenda ugabanyuka bitewe n'uko kwiyongera kw'abo banyamahanga, ariko nanone bizatuma bakora cyane, bazamura urwego ku buryo nabo amakipe yo hanze azaba arambagiza ko bazaba bari guhatana n'abo banyamahanga. Ikindi ku rundi rwego rwo navuga rw'abana bakiri batoya, rw'abakinnyi b'abanyarwanda bakiri batoya, bizabazamura urwego kuko azajya avuga ati ndashaka kwigaragaza nk'uriya munyamahanga muntu utsindagura ibitego muri za APR ni urugero, byabaye ngombwa APR nayo ikabazana, za Kigali, za Kiyovu, amakipe yose nyine umwana azamuka afite ishyaka ati nawe nkwiye kuzigaragaza nk'uriya munyamahanga. Buri ureba nka kera buriya ba Jimmy Gatete bagikina, Jimmy Mulisa agikina, buriya iriya APR yari ikaze abanyamahanga bemerewe gukina. Nibyo bintu byatumaga bazamura ruriya rwego, n'ibintu byinshi bakoze ikipe y'igihugu ikabasha kugera hari ahantu ho yagarukiye mu gikombe cy'isi igakina ari amarushanwa yose iriya kipe batarengeje imyaka 17. Rwose biriya bintu icyatumye bari abana bazamura urwego bakigaragaza bigeze hariya nuko iriya shampiyona irimo abanyamahanga, igatuma rero abo bana bahatana cyane bagira ngo bigaragaze kuri abo banyamahanga. Nyine inyungu zirahari n'ibihombo birahari, kuko wenda hari abana babonaga amakipe yo gukiniramo, ariko ugiye gusanga kubera kwiyongera kw'abanyamahanga ugasanga nanone kuba umwanya wo kujya babanzamo nawe bizeye kuzaba ingorabahizi. Ariko ni byiza, birazamura nyine, ubundi hazajya hakina uwahatanye wigaragaje, nyine ahatane n'uwo munyamahanga kugira ahatanire umwanya wo kubanzamo nyine mu kibuga. Ni byiza rwose. Yes, urakoze cyane rero, kandi tugushimira ko witabiriye ubutumwa bwacu. Ni karibu rero kuri Mugisha Group Time rero n'ikindi gihe waza tukaganira. Tugushimira cyane ko watabiriye ubutumire bwacu, kandi mu by'ukuri rwose wakoze cyane ku busesenguzi ugejeje ku bakunzi ba Mugisha Group Time. Wagira icyo utangariza abakunzi ba Mugisha Group Time tunagusezeraho kandi tugushimira? Icyo natangariza abakunzi ba Mugisha Group Time rwose, ino minsi nk'uko natangiye mbibabwira, nyine nari maze iminsi isa nk'uhuza ukuntu business muri gahunda za business z'akazi nyine ukuntu, ariko iyi minsi ndahari rwose. Ibiganiro byinshi bigiye kujya binyura kuri Mugisha Group Time, nzajya mba mpabaye rwose ku busesenguzi butandukanye, haba kuri shampiyona y'u Rwanda, haba ku cyiciro cya kabiri hanze i Burayi, dore shampiyona zigiye gutangira. Mu biganiro byose bimwe bishoboka, ubusesenguzi nakagaruka, nzajya mba mpari igihe cyose. Tugiye gukorana cyane kandi byiza cyane. Sawa kandi mukomeze kugira ibihe byiza, turi kumwe. Urakoze cyane Bwana Mutsinzi, kandi tukwifuriza urugendo ruhire. Rero reka aya makuru yacu tuyakomereze ku mugabane w'i Burayi nyuma y'ubusesenguzi rero bugiye butandukanye duhawe n'umutumirwa wacu. Reka duhere kuri Sergio Ramos, rero akaba ari myugariro ukomeye cyane w'umunya Espagne, muramuzi cyane mu ikipe ya Real Madrid. Rero akaba yamaze gusezera mugenzi we, uyu akaba ari Rafael Varane. Rero akaba amwibutsa urugendo rugeze ku myaka 10 yose bamaranye, aho rero mu bufatanye bagiranaga batsinzwe imikino 2 gusa. Rero aho bari hariya mu ikipe ya Real Madrid. Uyu rero Sergio Ramos wamaze kwerekeza mu ikipe yo mu Bufaransa, mu ikipe yo muri Ligue 1, ikipe rero ya PSG, ikipe y'abanyamujyi ya hariya i Paris.
ubu rero akaba yamaze kuba asezeraho mugenzi we rero mugenzi we Varane rero amaze kwerekeza mu ikipe ya Manchester United. Ni abakinnyi rero bagiye bagirana partnership nziza cyane, ni abakinnyi bagiye bagirana ubufatanye rero bakagenda bitwara neza cyane, bagatwara ibikombe bigiye bitandukanye birimo Champions League aho bagiye batsinda amakipe nka Manchester United ndetse n'andi makipe agiye atandukanye. N'abakinnyi rero batsinze imikino igeze kuri 31, banganya imikino 11, batsindwa rero imikino 2 gusa mu mikino igeze kuri 44 ya Champions League bagiye bakinana bari mu kibuga cy'ikipe ya Real Madrid. Ni ku rukuta rero rwa Instagram aho rero yamusezeye ndetse anamushimira urukundo bagiye bagirana, aho yagize ati inshuti yanjye Varane, icyo navuga ni kimwe gusa, nuko iyi myaka twari tumaranye y'ubucuti, imyaka rero yose twagiye tubana neza cyane dutsinda ndetse tunatwara ibikombe. Ati rero ndakwifuriza amahirwe masa mu kindi cyiciro rero muhandi wagiye kuba wahahira. Ati rero uzahagirire ibihe byiza cyane, ati kandi mpamya yuko ari ibihe bizakunezeza. Ati nifuza rero yuko tuzongera guhura cyane cyane ko tutazi ibyacu ndetse ntawumenya iby'ahazaza. Ati rero ati ndizera yuko hari igihe tuzongera guhura. Ni ubufatanye rero bw'abakinnyi bagiye batandukanye barimo Ramos ndetse na Varane ndetse n'umugabo tutakibagirwa, umugabo bita Pepe, babaga bakaniye cyane rero mu ikipe ya Real Madrid rero bagenda bigaragaza mu bwugarizi. Reka rero aba bagabo tuzarebe icyo bazagenda bafasha amakipe mashyashya bagiye basinyamo kandi tubifuriza amahirwe. Reka rero aya makuru yacu tuyasoreze mu tundi transfer tugiye dutandukanye, aho rero mu ikipe zanyu mwihebe zigiye zitandukanye ku mugabane w'Uburayi zikomeje kugenda ziyubaka ku buryo bukomeye cyane, aho ikipe ya Real Madrid yafunguye ibiganiro n'ikipe ya PSG mu cyumweru rero gitaha, bikaba bazakomeza n'ibiganiro kugira rero barebe ko basinyisha uyu mwataka mpuzamahanga w'imyaka 22 w'umufaransa, kugira rero ikipe ya Real Madrid ibashe kuba yamusinyisha mu gihe rero atakongera amasezerano mu ikipe ya PSG. Mu ikipe ya Manchester United haravugwa myugariro wayo ariko ukina hagati mu kibuga, akaba rero ari Paul Pogba w'imyaka 28. Rero bikaba bivugwa yuko ubu ari guhuza cyane n'ikipe ya PSG ishaka rero kuba yamusinyisha kugira imuvane Old Trafford rero ibe yamwerekeza mu gihugu cy'Ubufaransa. Ni mu gihe rero uyu musore atarabasha gusinya cyangwa se kongera amasezerano afitanye n'ikipe ya Manchester United, ashobora rero kuba yarangira mu gihe kigeze ku mwaka, n'amasezerano rero agejeje amezi 12 kugira ngo abe yarangira. Ikipe ya PSG rero ikaba yifuza kuba yamusinyisha ndetse n'ikipe ya Manchester United ishaka kumwongerera amasezerano, mu gihe rero yaba atayongereye yazaba asohoka mu ikipe ya Manchester umwaka utaha akagenda ku buntu. Rero tukaba tubikesha ikinyamakuru Sky Sports. Reka rero aya makuru yacu tuyasoreze ku ikipe ya Liverpool yamaze rero kwiyongera kuri Juventus ndetse na Arsenal mu rugamba rero rwo kuba basinyisha umukinnyi wigaragaje neza cyane muri Euro ya 2020, umuwinga ucanye ku maso, winga macacari. Rero umuwinga ukina neza cyane rero akaba akina mu gihugu cy'Ubutaliyani, akaba ari Manuel Locatelli w'imyaka 23 ukinira Sassuolo. Nkuko rero tubikesha ikinyamakuru Gazzetta dello Sport, ikipe rero uko ari eshatu zikaba zikomeje kuba zahatanira kuba zasinyisha uyu mukino. Tubashimira rero yuko mwakurikiye ikiganiro cyacu cy'imikino, kandi tubasezeranya yuko amakuru ari akagaruka kuri Mugisha Group Time, kandi tubifuriza gukomeza kugira weekend nziza ndetse n'ibihe byiza muri rusange. Murakoze cyane.